Bismillahirrahmanirrahim. Sa ingaran Allah, al-bilawa na makalimuon, al-bilawa na masaling gagun. Alif Lam Mim. Ustayan, miyaw na din so kaya pamagusay ako bendingan ko mga batang amya mangisumpat ko puunan o mga sura sa ilayang kasuusayan ng kusura al-Baqarah asuusayan na ikapito aguso pangumana usayan na paganay. Tilka ayatul kitabil hakim. Giyuto sa mga tanda o kitab sa Quran na magigikabaungangan. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. At turuwa nagulimuar ko mga tawa mi piya-piya. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. Asiran uto sa pagpakatindig niran sa sambayang agui pumbagiran sa zakat agusiran ko alungan na mauri na tatangkan niran. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Siran uto na matatagusiran sa turuan na puun ko kadna niran agusiran na siran sumya makadaag. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Gupid ko mga tao so tawag inyan pamasaan so ilang akaturo kaan makadudug sa lalan ko Allah sadda amalangyanon agup ko inyan skanya nakasablawan na siranuto na adna bagi nira na siksa apa makada panas. Ustayan, so katembangan nakaturo nagyuto so kapamakinig sa mga ide-ide apakalabiin ko kapamakinig ko mga ayat wallah. Sa giyuto ikaturo Abdullah ibn Mas'ud gusto Al-Hasan Al-Basri. Gupitero o sabagi agiyuto so kapamasa sa oripan sa pantag saan gi makapagidayda. Sa Pitero ibn Abi Hatim amyaka poong ko Abu Umama apitero o Nabi sallallahu alaihi wasallam adi ke halal so kapesa ako ri panapagidayda ababay aguso kapamasa akiran aguso kakanako argairan kasi ikiran tumirunang kutua ayat. So wadahak na ayamaan niya nun na so kapanakuto agu giyuto ikatero ibn Aslam. Sa aya piniliw ibn Jarir na langwa na katerwa pekaran ko mga tanda Allah subhanahu wa ta'ala aguso kaunuti kulalan yan na mararang kumang kutuwa ayat. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Guwigira biyatiyaw sa mga tanda amin na tumalikod ang mamaratabat sa dataruban yan demanag agu dataruban na ulno tangilan yan na panutuling kas kanyan sa siksa ang masakit. Innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum jannatun na'im. Mataan na so sirano tuwa miya maratyaya guminggalabag sa mga pipiya na bagyan niran so kasurgaan na limo. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. Sa tatap sirano nakapasadan wala abnar askan yan sulbilawana mabagral bilawana maungangan. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. Inad niyan sa mga langit sa daat to kudiyan apkili niyo. Gupia kabeknan yan sa lupas sa mga palaw kauba kanong yan mitaluga. Gupia yapatan yan sa langwa na beranyawa. Agumia katuro na puun sa kawang saig. Napia katuan na may sa lupas sa langwa ng gagana pa amapi apamumulaan. Ustayan, so kaya pangad wala subhanahu wa ta'ala sa pisuso na mangangutu na kekwaan sa madal masabot ko ungang lumyangadan
Sa tantua mada kala pisusunania nagusu mga warnania nagusu taamian. Adno tua mamison na adna mapaiton. Adna masmun na adna mapeledun. Sa sulangwan na panaan tamanu manusia na palayayan roo ketuon su iptegumpi ulawasian. Na aya pia ka mamasaon na sasasoso na lupa apagtunian. Agu sasasoso na igay pagtuian. Pedenan sa ungang Allah subhanahu wa ta'ala akna ubaka pandayan waraanu lupa akaatunian. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Gie isu pangadnu Allah na pakilay niurakan anto na ai miadnu siranu tua sala kaurun ugeid na sumanga pananakoto na madadalem siran sa kadedege mapayag. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. Gusab na rin ibigay ko Luqman sa ungangan sa panalamat ka ko Allah. Nasa tawa manalamat na mataan nagi manalamat sar ku ginawa niyan. Nasa tawa keper sangkaan yan sulimu Allah na mataan na swalla na kawasaan bilawa na babantugan. Usayan. Kaya subagan ko mga salap, mga ulama amya nga una so kaatawi ko Luqman sa dua tindag. Aya kadakala na tindig na skanian na urip na berasimba. Piteru Ibn Abbas, amia adin sulok manataw sa Habasha apanday. Piteru Usaid al-Musaib, amia adin sulok manapuun sa Sudan sa Misir, abigan skanian Allah subhanahu wa ta'ala sa ungangan sa danyan beluya nabi. Piteru Ibn Jarir amia kapuun ko Khalid al-Rib'i, amia adin sulok mana urip na Habashi, tau sa Habasha apanday. Na piteru unudatu iyan, asumbeliang ka angka iya kambing, na liw na kasudu asagpi kasapu ayon mapiyay taam. Na iniliw niya nun so puso iyan naguso dila iyan. Orian iyan adapman mati na pituro onudato iyan, asumbeliang ka angka iya kambing na liw na kasuduong gepi kasapu asulawan nun sa karata. Na iniliw niyan so puso aguso dila, na pituro onudato iyan. Ini sugua kan raka akakwang kako dua mapiaun na aya iniliung ka na supos waguso dila. Na ini sugua kan raka akiliung na kako dua unasag pikasapu aso lawanun sa karata na aya iniliung ka na supos waguso dila. Na Peter o Luqman adad na siya yabon makalawan sa kapia igirami ad na mapia. Aguda ang makalawanun sa karata igirami karata. Usayan. So ini begitu na hikmah. Ungangan, nagyuto sa sabutia naguso, kataw niya naguso, kapi o katuruyan, ay inibigiron wala subhanahu wa ta'ala, na miyaw sarian sa mapia agumiya kesangkapan yan kukapsimbaan yan wala subhanahu wa ta'ala. Sa miya beluis kanya na ladiwa nag-iimin dadali ay kulagada yung mga masa sa taman ko kapuna sa dunia, agu tiyata po Quran so ingaran yan sa bigan sa sura, aayan yan patugina so ingaran yan sa pananadmong kaandip kalipati. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Guguan niya tiruon o Luqman kuwata iyan na mamaapag pengusiatan yan. Ahey watako, ubang kapanakoto unswalla kamataan na so kapanakoto na kapanalimbuta lebih mala. Usayan. Miyasabut sa ayatan na nasukapan na koto naskan ni maana ukapan na limbut, maana zulm. Sa gupuun maaloy sumanga tawa palalalim, nasiran sumanga pananakoto. Kaaya pite mananalali mataw, naso tawa ini panakoto niyan swalla subhanahu wa ta'ala, kakagiyelyali miyan so kabnarian. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Guini wasiatami ko manusia sumbal alok siyan sa ini kaugats kaniyano inaiyan sa malubay. Agurinitan yan sa duwaragun na panalamati akong kaagu sumbal alok sa kasasak ni kendudan. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma
وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Na amai ka tegeleng kairan saki panakutoon karakan kuda melengkaun na dingkasiran pagunutia dua katau sa pagpedaan kasiran na dua ku dunia sama pia gu kedegeng kasulalan utawa mianari gerakan orianian na seirakan suken dudenio na panutulung korkanu songanina mia adeng kanu agi iniung gelebekan. Osayan Mia kwa atuma so osiati yang kuwata ian kuka pemandu ini anong ku ulaula amapia saka pekawatan ini yang kuka panakuto kakagi skania ni uluan ulangwan na dusa adid ni prila wala subhanahu wa ta'ala ko manusia amai kadanian mataubat sangka iya dunia. Suki pendulu na anian kumbala aloksian agu sukapia usimba wala subhanahu wa ta'ala agu sukam bilang atau kuka terus aditanto iporo sabah makasayan sa suara abinatang. So kalalam besusima wala subhanahu wa ta'ala kulang wantaman agu sukasya pakusambayang. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Hei wataku, amai kaadna maadna timbang auda sabi na maadna sadidal malakungan udina siiku mga langit udina siiku lupa na kita lingumas kanyan wallah mataanas wallah nal bilawa na mananaw al bilawa na makagagpa. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Hei wataku, pakatin negeng kasus sambayang, agu sugu nekas sumapia, gu sapar nekas sumarata, agu saberang kasumia kasuga teraka atiuba, mataa nagyutu na pedku tekesu mga betad. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Guubeng kapten kiri ina paras kasa kata kabur ku mga tao agu uba kalalakaw ko lupa sa kaselibentuk kamataan na swalla na diniyang kebebayaan na langwan at takabura salibentugen. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Sateng kakaku kalalakaw na bebaan kasoswarang ka ayan niya karata-rata aswara na suswara o himar. Osayan So kata kabur naskanya ni marata ay kedusa umanga tawa kerarangitan wala subhanahu wa ta'ala agu piagta danian sa siksa amasakit agu giyuto isaba pakia pakaawaw iblis sa sorga agu miya kapers kanian. Sa pianu tulu Thabit bin Qais bin Syammas inalawi so kata kabur ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na tanto niya na piya kapasangan sa piteruyan amataan na swalla subhanahu wa ta'ala na diniyang kebebayaan so langwan na saliban tugat takabur. Na adna sakatawa mama apiteruyan na hei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pepipian akan sumditar na kan sa ipipamamasako so kaputian agup kebebayaan akan so gakotubaki akan. Na piteruyan akan na ubaginan so kata kabur. Aya kata kabur naso kada payang kako benar agu lali menekas so mga tao ku mga kabenariran. Alam taraw anna Allah sakhara lakum ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighayri ilmin wala hudan wala kitabin munir. Benyu demay laya mata na swalla na ini pananding yang rekanu sungani na madadalum kumangalangit agu sulupa agu tiaro to pian rekanu sulimu iyan sama paya gagumasulan na ped kumanga tao so tawagi imaki pewala si ikwala sangani na da katawin yanon agu da aturuan yan agu da kitabi na masindawa kapitan yan.
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. Guigira pituru kirana unutin yusungani na ini turun wallah. Na turu unirana aya pagbunuh tanamina sumiat unamirun sumang apuami ayairan psimbaan. Apiapan miadin su syaitan abtuwag niyan siran sa siksa asair. Apoy ang makadeg. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. Nasa tawa ito papay niya na ginawa niyan si ikwalla askan niya nag-iipiya nyaratya ikwalla nasab na rakyat kaptan niyan so kawara mabager gusi ikwalla so kundudan mga betad. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. Nasa tawa kepir na ubaka mapakambu ko ukiya kepirian KCR kami sukundudoniran na panutul na mikiran sungani na pinggel bekiran mataan aswalla na katawanian sumada dalam kumangararab puso. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. Pagkasawit na misiran sama itu, urian yan na isumaga misiran sa siksa mabasag. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Upama wisian kakiran hei Muhammadu anta aim yadin ku mangalangit agusulupa natang kede teru unirana swalla na teruang ka asu bentugan narkwalla ugeid na sukadek langkiran nadiran katawan. Ustayan Ginan suparatiyo mga kafir aguso mga musyrik aku kumpablian irana swalla subhanahu wa ta'ala imyangadn ugay na desiran mabeluya mu'min ko paratiya iran ru'o sabab sadairan paratiya aso kabebeluy wala subhanahu wa ta'ala asugu agu separ akirku kadato aguso kambeal sa kitab saskanya ni pahala lagu paharam sa daanan sa kabnara manusia. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. Rekwalla sungani nama di dalam kumangalangit agusulupa mataan aswalla naskanian su kawasa albilawan na bebentugen. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Upama usungani na madadalam kulupa apad sa kayo na mga pansum gusuragat na umanang ko uriano kalangan yan sa pito ang mga ragat nan dewatan na di malangan sa mga katuruwala ko kisuratan nun mataan aswalla na albilawa na mabagral bilawa na maungangan. Ustayan Gina ni marania rupaan ay nibigay wala subhanahu wa ta'ala ko manusia ko kasabutan yan nun. Sa wala subhanahu wa ta'ala na di dinapteman so kalau kataunian. Aguda sa isipan ng manusia, aguda pen sa arangan yan uban yan matantal so kadalamu kata wala subhanahu wa ta'ala amya suti-suti agumapuro. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. Desuki adnar kanu buda pensuka paguyager kanu peruman wallah inun ta ada taru ka adna agu suka paguyager sa ginawa sakatawa manusia ko kagaan mataan aswallana bilawana pupuk kanagal bilawana pupuk kailai. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير.
Beng kada mailaya mata ana swalla na ipsuldian sugagawi kudundo gu ipsuldian sudundo ku gagawi gu piaka pangungunutan yan soalungan nagusuulan a umani isa kiran na pupulalagu sa taman sa taali ka matatendu mata ana swalla na si iku ngani nagi inyong gelebekenal bilawan nagpaiyan. Ustayan Pihak kita nudan wala subhanahu wa ta'ala asulangwan urinaya ganwaraan ko gagawi iya gusudundo so alungan agusuulan aguso salakawron na palayad no tumatatago sa kabayaian ada abon makapapaara kaad na salakaw. Kakagiron may sasangkot so kawiyagu dunia na umini kepaara salakaw kaaden na kaeden so kaanti uramala na di pemundes so ungang wala subhanahu wa ta'ala ko kaya pangadnian. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Giuto nakagi mata na swalla nas kanian subnar na subtuwag nira na salakaw na katuhanan nas kanian subetal mata na swalla nas kanian sulbilawana mapuru albilawana mala. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Beng kada mailaya mata ana so kapal na piladlad kuragat sang bulalan salimu Allah kaanian rekano mapaki ilay suped ku mga tanda iyan mata ana kada deleman utos sa mga tanda arkalangwa na mas sabar na pananalamat. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. Guigira kiuluben siran na beglada tarupalau nakakalungan niran swalla abu bunayon niranun supangni kapangungunutan naguen ia pakalides niyan siran ko kalupaan na pedkiran sutawa tetangka ko simbenian kolla dinian terutopen guda aseng kakumangatan deemi arwar salangwana dunsiana berakafir. Ustayan Sukatir wa muqtasid naskanian sotawa kekapir ko tafsirun mujahid. Peteru ibn Zaid naskanian sotawa tetangka ko simbenian kuala subhanahu wa ta'ala sa dinian tatarutupan so kang gelebeg sa mga pipi asimba. Ileng kaso ayat ay katalopologu 2 ko surah Fatir kapiagu sayron sa mablang so antap sang kanana kalima amoktasid. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mawludun huwa jazin an walidihi shay'a inna wa'dallahi haqq فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Hei mga manusia, kalak niyo sukad na niyo, gukalak niyo asagawi iya da apa kabela salok sa wata iyan, guda pena wata ibenian kabela si solok siyan sa malakabu, mataan na sukapa sadan wallah na benar, na ubakan umaikmat o kauyawi ku dunia, ubakan umaikmat wallah o pangingikmat aso syaitan. Ustayan Ginan sugawi iya dedna kang giginawa iron sa telikudan din lokas sawata iya nagu sawata soloksian dedna boon ka pagari agu katutungan aya aya pen sokang bubulayuka sa umani isa na ipenulatan yan din na ginawa niyan. So Ibrahim nagwan niya kasan dengan yan so kali pedesunaraka namia teruyan akad nangko dedna pengin akan neraka arwar sa ginawa ko. Sa ipegepas yan din so ginawa niyan sa dini yang kau luku siksa aded na ikepus yan sa tani tiasa. So isa na aya katuruyan nakadnang ko totongang kau din so ina akan apkebubuyaan ko na asara dia kurun maulug. Saya nadnutwa piya kalakala siksa. Kinwa a ibarat so isa kakagi katawan na daalawan niya na bilang ataw kulok siya nagumaw no tanon. Na si isa masauto na isenggeryang ko siksa si inaian asar kadirun maulog. Karinanan sa kalipedesang kutuwa siksaun. Inna Allah indahu ilmu as-sa'ati wa yunazzilu al-ghaytha
ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Mataan aswalla nan dulun so katawi kubeng kita gupu pekaturun yan seorang agu katawan yan sumada dalam ko mga kandengan o inakutian so ikaw gutian guded na matao wa ginawa o anto na ikekwan yan mapita guded na ginawa o ben yang katawi wanda alupa ipetayan yan mataan aswalla nal bilawana matao wal bilawana gumagpa. Ustayan Sudar pa apetayan o manusia gu sumasa akah petay niya na pedku piagma. Ayabu matauron na swala subhanahu wa ta'ala. Apia sa mga kadaan-daan na mga maranaw na ayaka teruiran, na mapiaan lupa iron ako kidernang, na layagan din o koresi o korakam bagian. Maana, apa parati anira na ded na matao kudar pa apetayan o manusia arwar ko Allah subhanahu wa ta'ala. Pangnal kusora. Subendingan ko polimposan o kapening geposan ulang wantaman na dumadayong din sulalah kaunian. Subendingan ko ungangan guanda ketoon suka kebulungin yang ko pagen sumasa agus suaraan. Agus dunia amaporo adi sumagagede mawaraan aberan dia. Asu keewiden tanunian sami pekarani tanunian ko katampar ko Allah subhanahu wa ta'ala. So ungang nulok managus mga tumanian na manunumpang ko katoon ako titu waraan o kapangintuhan sama simbes wala subhanahu wa ta'ala sa tolabu sa swaswat. Sama katitu sugwe-gwe yung manusia gumakananaw sabab ko ungang na madalam matataguun aaya pondiyong yan na so kapangurang ka o parate yasang ko isa aginawa sama kabenta ko isa-isa ada sa kutua iyan. Sa piyaki pananggilaan yan so kasesarya tadi tumang kedagu ditulabus ko puso kakesabe panuto sa kakeentiro mga ala agalebek agu kisang ko tiyan sa dini yang kapakam betas ko kakesupakan yang ko pangitaban waraan a ini tabun wala subhanahu wa ta'ala sangka iya ki bebetug apato tamabetia sa dataro kapembetia ako pandengan kita ba ini turunian. Sosal sila ang kaiyasura na da akibibide iyang ko mga pedesura abang saskanyan o mga pedesura ini turun sa Makkah. So pamutusan yan. So mga tawagi imrumasay ko katoon ako titu turuan na inako umyanga din sa ketuuniran so turuan. So ungang na mapuro adataro makikipanta gulukman na lalanuto ko katoon ako wala subhanahu wa ta'ala aguso kasimbaon sa langwa na katao ungangan ada mapelatiko ko katoon ako wallah na katao adadaga kipun sa diyan sukir kong konaraka agu giyuto na dadaga gumaan o syaitan ko ginawa o manusia. So titu ungangan na matibaya gumalamit adika prerada no langwan a prerada ped kumakaliliot saskanya ni prerada pengguna na o aguskanya ni rawat na ladiwan absena no langwan na bilangan tao. Yung ka iya surana dataro ki aluyaw na ini turun sa Makkah inunta buso ayat ay ka 20 pito 20 agu 20 agu siyaw ka ini turun sa Madinah aya kadakla ayat yan na 34 ini turun ko Oriano Surah As-Saffat.